Allah Teala'ga çeksiz maqtovlar bolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar aytkandan keyin hurmatlı mına Allah'ın konaktары Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağaçılar menen umraçılarda Allah'ın konaktары degen. Uşuğa şükür deyli. Allah subhanahu wa ta'ala'nın uşul jere buyruğu menen, uşul çakırısı menen Allah Teala'nın konağı olup gelip oturabız. Bir tuğanlar mına gıyıp Kaaba'da Allah Teala'nın en gıyıp kılıp koygun yerinde Mekke'de Peygamberimiz törölgön jerde, Kur'an düşkön jerde, adamzatqa baktılуулuk kelgen jerde, uşul jerde gelip oturabız. Gördüңүздөр uşu Kaabatullah'ın günde tavaf kılıp atabız. Peygamberler tavaf kılgan yerler. Peygamberimiz kucakta uyulagan yer. Hajarul Aswad'ı Peygamberimiz barıp öbetele. Umar radıyallahu anhu bir günü Hajarul Aswad'ın canına varıp, "Ey sen bir tassın, senden fayda da gelbeyt, ziyan da gelbeyt. Birok seni Peygamber öpkön üçün ööm" deytele. Gördüңүздөр Peygamberimiz kadırlap öbetele uşu taştı. Bardığımız en yağındaki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün akırında gelip uşul jerge gelip en akırkı жылы uşu dünya menen koştoşor жылы uşu Minaga jönödü ajıga gelgende. Artынан 5'ten 10'dan 100'den 1000'den bolup oturup 100 000 degen sahaba yetip çıkkan. Arafat'ta turup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşu erteң menenden başlap түш oğunga çeyin adamlarga uşunda, "Ey adamlar, silerge namaz oku" dep ayttımбы? Ayttın, Allahumma şhad. Ey adamlar, oroza tut dep ayttımбы? Ayttın ya Resulallah, Allahumma şhad. Ey adamlar, zeketiňerdi ber dep ayttımбы? Ayttın, Allah'ım gübö bol. Ey adamlar, birbiriňer menen ıntymakta bol dep ayttımбы? Ayttım, Allah'ım gübö bol dep bolgon 23 yıl paygambarlyk emne adep ahlak öýretken bolsa, emne paygambarlyk Allah'ın buyruğun jetkergen bolsa, bardığın oşol jerde adamdardın oğuzundan gayra ayttın degen söz tuğup Allah Teala'nın gübölükö tartıp anan gayra kaytıp gelip durup hacı uşo Kaabatullah'ını tavaf kılıp Hajarul Aswad'ın janına varıp Kaaba'nı kucakta uylap janında turgan sahabalarga joldaşlarına, "Ashabi, ey menin joldaşlarım, menin sahabalarım, la tusawwidu wajhi yawmal qiyamah. Kıyamat günü menin yüzümdü karartpagla, menin yüzümdü karartpagla" dep turup anan uşunda Madinaga uzap ketip, Madinada bar orup, oşentip durup dünya menen koştoşup ketken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emne üçin karartpagla deyt. Arttan günah kılıp, aram nerselerdi kılıp, uşu şeytan adaştıra turgan Allah Teala "Innahu lakum aduvvun mubin." Şeytan silerge en çoň düşmanıňar şeytan deyt. Bizge başka düşman izlemeydi. Ulu bir alım aytat, "Saga dost gerekpi, Allah jetişdi" deyt. Allah'ını dost kıl, oşo jetişdi. Tündeleri turup uylap namaz oku, tahajjudlarda ısık döşökten turup oku, namazlarını kaza kılba, Allah'ın yoluna jür, Allah'a dost bol, Allah jetişdi deyt. Saga düşman gerekpi, saga düşman gerek bolsa saga şeytan nafsiň jetişdi deyt bir togan. Oşo menen düşman boldu. Adam başka nerseni düşman dep sen tandap albagın, şeytan menen karmaşkın. Saga bayılıp gerekpi, saga kaniyettүүлük jetişdi, kanaat kılуу jetişdi deyt. Allah Teala bardığımızga bergen nimat bar. Nimat bolgon üçün dedik alыс 5000 kilometre jerlerden oşonço rasход kılıp uşul jerge gelip oturabız bir togandar. Bardığımız bu jerde atalar baldarıňarga duwa kılgıla. Uşul uçurlarda mana bu atalar akça dele tappay. Birok Hudaý Taala uşunday prezidentlerdi beripdir. Oşolor barıp gel atak edip turup jönötüp ataby. Geliňizler duwa kılaly baldarыбыз baktırуу bolsun dep. Elibizge, jurtubuzga duwa kılaly. Bizerge gelgende başыбызga amanat, oşo mekenibizge duwa kılış, alam eline duwa kılış, musulmandarga duwa kılış, dünyanın tınçlığına duwa kılış, har biribizge millet bir togandar. Karasanız, eger saga ülgü gerek bolup ataby, saga ülgü gerek bolup atsa saga ölüm jetişdi deyip bir togan. Janında jürgen senin klastaşyň ölüp ataby, kurstaşyň ölüp kalyp ataby, seni menen bugün basıp gelatkan kişi ölüp kalyp ataby. Saga eger saga ülgü gerek bolup atsa, saga oşo bir seni oýgota turgan nerse gerek bolsa ölüm jetişdi degen. Bir togandar uşul jerge geldikpi, emi ıyık jerlerde turabız. Jön ele ari beri basıp, ar jerge kafege barıp, çay içip, dep süýleşip ketip kalbaýla bir togandar. Geliňizler tawaflarymyzdy kılıp atabızpy, umralarymyzdy kılıp atabız. Uş jerde göz jaş çıgaryp ıylaýly, Allah Teala'dan duwa kılaly. Oşul jerden Allah'ın razılığına jeteli, Allah'a dost bolup durup keteli, Allah'a awliyaullah deyip, Allah'ın dostları degen, alganday bolup,
көтөргөндө дуасы артка кайтпаган адам болуп калат экен. Билесиздер, илгери улуу заттардан бири айтат. Багдад, Басра деген Ирактагы шаарларды билебиз. Bir учурда мен Басрага барып калдым дейт. Bir улуу заман, табииндердин заманы. Пайгамбарыбыздан көргөндөр сахабаларды көргөндөр табииндердин заманында. Басрага барып калсам ушундай күн ысык экен дейт. Карасаңыздар, күн ысык, куурган ысык дейт. Өсүмдүктөрдүн бардыгын ушу жалпайтып жок кылып экен. Айбанаттар кырылып аткан, адамдарда жашоо мүмкүн болбой калган дейт. Bir çoğ meçitke joruktum, içi tolo adam, al кезде meçitler uşu tağırdan, uşunday kamışlardan tartıp algan kılıp salıp çeken. Anan girsem içi toltura cemaat, Allah Teala'ga ilap, Allah günöbüstü geçir. Biz kurgakçılıkka çıdabay kaldık, kolubuzdan maldardın bardı kırıldı, ösümdüktör jok köçödö, jaşoo mümkün emes, günöbüstü geçir. Bizge bir jangır jönöt dep dua kılıp atışıptı. Oşondo peşin uakıtta vardım elem, asır boldu, anan şam boldu, kuftan bolgondayın adamlar ümitsiz, kuurgan deyt gün. Anan ümitsiz adamlar çıkıp ketişti. Çıkıp ketkendeyi meni hiç kim tanımayt, beytanış başka yerden gelgen adamman. Oşondo meçitin bir buruşunamında kıyşayıp jatıp kaldım. Bir kezde tahajjud uçurlar, tün jarımı olup kalganda, karak bolup, şu takıldap biri eşikten girip attı. Karasam aydın jarıgı menen görünüp durdu. Boyu uşunday kiçiki, murundары buçuk, ömü kara, ömü su, kursaktары çıkkan, uşunday adamdın gözüne jakşı görünbögen bir suretdeki adam girdi deydi. Adi beri karap meni baykabadı. Uşunday bir tiröştün artına turup 2 rekat namaz okudu tahajjud. Andayın alakanın jayıp, gözlerinden jaş çıkarıp, o Allah'ım, sen menin ortamda sırlar var. Allah Teala'm çındap adamlar kıynalıp gitti. Susuz kaldı adamların günösün geçir. Bizge jamgır jönöt dep uşintip kolun sakalına sılabay eşikterde şamal başladı deydi. Uşintip karap tursam kara bulutlar kaplap kaldı. Uşunday dua tez kabul bolup atkanına taң kaldım dağı adam çıkkanda artынан bilgispey çıktım. Göçögө götüp atkanda nöşörlөгөн jağımдар jagıp batkaktan basalbay kaldık degen. Baratıp kuğraylarda jurup yerlerge sayıp erteң menenkiye belgi kılıp ketip barattım. Bayağı adamda düşündüm. Türünen, giyingeninden, gebetesinden düşündüm. Al geçte kul ele, üçülük zaman ele deydi. Baylardın kolunda aybanlarday olup kullar işleşetele. Bir baydın kul okşoğu deyip, uşundep gümün kıldım da bir top yerge uzatıp bardım. Uşunday zangıragan çoğ uyda bir baydın uyuna girip gitti. Demek kul ekensin. Dedim da kayra geldim. Erteң menen bir hastayın bağımdat boldu. Adamdardın bağırdığı duabız kabul boldu deyip gül vatat ele. Biro men kimdin duası kabul bolgonun gördüm elimde. Gördünüzler. Dimibistiki kabul bolat Kuday bilet. Milyondogon adam tavaf kılıp atabız. Dimibistikin kabul kılat Allah Teala bilet bir tuğandar. Bardık öz ümitkör bolalım. Andan keyin adamlar taraganda bağımdattan taraştı. Men geçinde sayıp koygon kul belgi kılıp koygon kuğraylardı. Uşunti belgile oturup bayağı uyga vardım. Eşigin takıldatkanlar şun salabattı. Jakşı giyingen bir adam çıktı. Oşol uydun iyisi kenim bildim. Kocayın, men kul algana geldim dedim deydi. Gir dep durup, kuldardı çıkargıla, 70-80 kuldu tizip koydu deydi. Oşunday çoğ, ustalar, bağırdığın bağır işini tappay baratam deydi. Barıp dağı jok bile desene, sen emde uşunça kuldan jakpay, sen meni şıldırndagana geldin mi? Jok, dağı görsötçü degende, janağını görsötkülöçü dedi deydi. Arjakta bir bölmeni açsa, kızmatçıları açtı ele, tünde gelip, dua kılgan adam turuptur deydi. Men uşunu alam degende bir azere akça verip gülüp bayağı meni şıldırndagansıp güldü oşu akçanı töledim dağı bayağı kuldu satıp aldım deydi. Al geçte şu koy satıp alganday adamdardı satıp algan zaman ele. Oşintip getip aratkanımda kocayın sen emmağa kocayın boldun. Birok menin koluma neşteke gelbegen adamım kursagım çoğun. Hiç nese jasay albayım. Bu jerde sen жаңылып kaldın okşoyt. Bu jerde ustalardan kolundan bir nerse gelgen adamdardı degende jok dep yetiştip geldim. Meçitke girgistim dağı. Tünde gelip dua kılgan sen benim degende uşunday secdege jıgıldı deydi. Secdege jıgılıp durup o Allah'ım ököbüzdün ortobustagı sırlar açılıp ketti. Emin sır açılgandan keyin men jaşay albayım menin janımdan dep dua kıldı da oşo жерден janı çıkıp ketти. Ekinci jolu duası kabul bolgonun gördüm deydi. Bir tuğandar dua degen uşunday bolup.
Bardığımız Allah'a kim jağa turgan bolsa, awliya bolup, Allah'a uşintip dost bolup kalgan adamdın dualары ушундай kabul bolot. Ушул жерге келелиби? Эң чоң нерселерди сурайлы. Кудайым өзүңө дос кыл дейли. Алла Таала мен сага жакын болоюн. Кудайым мени күнөө кылдырбайт дейли. Бүгүнкү учурларда бир тугандар намаздарыбызды окуп атабыз, башка иштерибизди кылып атабыз, ибадатыбызды кылып атабыз. Бирок баарыбыздын арыла албай аткан, бардығыбыздың ортоктош болгон бир бала ар бирибизге асылып алды бир тугандар. Бул эмне адамдардын абратын издейбиз. Адамдардын айыбын мынтип жаңылып калса экен ошону элге айта калсам экен. Адамдар бири-бири менен отурганда да баланчаны кылды. Баланча аялынан коркот, үйүндө моңдай жашайт. Тигинде адамдардын абийирин ачкан бизде ушундай оору пайда болуп кеткен. Адамзаттын ордунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Я маашара, о мусулман коомчулугу" дейт. Тилдери менен ыйман келтиргендер, жүрөгүнө ыйман отурбаган коомчулук деген. Силер бири-бириңердин абийириңерди ачыш үчүн артыңардан издебегиле дейт. Бирөөнүн абийирин ачайын деп артынан издебегин. Эгер ошентип бере турган болсо, Алла Таала сенин абратыңды ачат дейт. Сенин абийириңди ачат. Сенин үйүңдүн ичине отургузуп сени шерменде кылат деген. Бир туугандар, мынтип ойнобойлу Алла Тааланын сүннөтү менен. Алла Таала ушундай кылып ачып коет, адамдардын айыбын айтып, баланча деп абийирин ачып, ушинте бере турган болсок, Кудай сактасын. Келгиле ушу оорулардан айыгалы. Намаз жөнүндө сүйлөп атабыз, орозо, умра жөнүндө сүйлөп атабыз. Бирок өзүбүздү да айыктыралы бир туугандар. Келгиле ушул жерден Алла Таалага бир жардам сурап, Кудайым бирөө жөнүндө сүйлөбөймүн. Бирок ката кылып атса да мен жашырамын деп. Ман сатара айба ахиги сатараллаху айбаху. Кимдеген бир мусулман бир тууганынын айыбын көрүп, ошонун ушундай жаман иш кылып атканын көрүп туруп, Кудай үчүн ушуну эч кимге айтпай коеюнчу, ичиме сактап коеюнчу деп туруп, айтпай оозунан чыгарбай койгон болсо, Алла Таала анын айыбын жашырат деген. Биздин кимибиздин айыбыбыз жок. Алымдар айтат, сенин жүрөгүңдөгү ниетиңди сыртка чыгарып койсо, эмнени ойлоп атканыңды, акылың менен эмне нерселерди кылып атканыңды сыртка чыгарып койсо, башка адам эмес, өзүңдөн эң биринчи өзүң качасың дейт. Мен ушундай акмак турбаймынбы деп. Адамзаттын бардыгы күнөөлүү. Бир туугандар келгиле. Тилибизди сактасакчы, Алла Таала даражабызды көтөрөт. Дуабыз кабыл болот. Көрдүңүздөр, тилин сактабаган адамдын тообасы да кабыл болот. Бул тооба кабыл болгон жерге келип атабыз. Бирок көрдүңүздөр, тообанын шарттары бар. Намазды таштайсыңбы Алла Таалага? Алла Таала экинчи намазды таштабайм деп Алла Таалага ыйласаң, Алла Таала кабыл кылат. Алла менен байланышкан жерде. Ошо Алла Таала менен байланышканда үч нерсе менен тооба кабыл болуп кетет. Көрдүңүз, ошого өкүнөсүз, Алла Тааладан кечирим сурайсыз, ошого кайра кайтпайм деп Алла Таалага сөз бересиз. Бул Алла менен пенденин ортосунда байланыш. Бирок инсанга өтүп калды. Мына мен ушул кишини жамандадым, абратын ачтым, абийирин төктүм, адамдарга ушинтип 100 карагыз кылып таштадым. Же карызын алып бербей койдум, малын алып бербей койдум, зулум кыла турган болсо, же сөктүм, же басынттым адамдардын көзүнчө. Кудай сактасын, Кудай Таала кыямат күнү. Пендем, барып туруп ошондон барып туруп, ыраазычылык алып кел, андан мен кечирем дейт экен. Көрдүңүз, шарт ушу, 4-үнчү шарт. Пенде менен пенденин ортосу. Барып туруп өкөн кечиришмейинче, бирок кыяматта билип койгула. Бул дүйнөдө атасын өлтүрсө да кечирбей атат. Жаман үйүн келип туруп, үйүн тоноп кетсе да кечирбей атат. Кой депчи. Бул дүйнөдө кечириш алат экен адамдар. Кыяматта кечиришпейт. Кыяматта 0,1% адамда кечирбейт. Анткени кыяматта бейиш менен тозокко беринип атканда кечирбейт экен адам. Сени бир гана, сенин сообуңду алам дейт турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү ушундай сахабаларды отургузуп, "Манил муфлис?" Банкрот болгон адам ким деди. Ошондо сахабалар, банкрот болгон адам, чөнтөгүндө акчасы жок калган адам, калганын Алла Таала билет дегенде пайгамбарыбыз жок. Банкрот болгон адам. Бул дүйнөдө намазын окуйт, орозосун тутат, умразын кылат, хажысын кылат, ата-энесине кызмат кылат, адамдарга кызмат кылат, тоодой сооптарды алып барып, оюнда бейиштеп барат. Бирок бирөөнүн абийирин төгүп койгон, бирөөнү сөгүп койгон, бирөөнүн акысын бербей койгон, бирөөнүкүн жулуп жеп алган, бирөөнү басынткан, бирөөнү ушундай адамдар түгөбөйт. Ар бирөө келип, соопторунан ала берет, алып кете берет. Бирок сообу түгөнүп бүтөт, баягы кылган сооптору. Бирок баягы кемситкен, сөккөн, акысын жеп алган,
Avratın tökkön, agirin tökkön adamlar tubanbay. Alar geletleri soğuğun kalmadı mı? Bizdin günöbüz talgında günösün taştap gider. Başka biröylerdin günösün жүктönüp çırkırap tozoqa girip etken adam mına bankrot bolgan adam deydi. Bir tuğanlar dünyada bankrot bolsoň butuna turasın. Ahirette bankrot bolgan adam butuna turbay. Geregi yok. Bizge bir da paydalı kelbey. Biröwnü jamanda koyçu biröwnü jamandawanın takdırın biz özgörte albayız bir tuğanlar. Anı rızkısız kaldıra albayız. Biz jaman kurgun kança adamlarda Allah Taala rızkılandırıp atar. Bizim gelip durup korağımızda malımızды jep ketken karıştırdı da Allah Taala rızkılandırıp atar. Allah Taala'nın kolunda bu narsa. Bir tuğanlar oşan üçün gelgile bu şerde Allah Taala'dan yardam suraylı. Allah Taala gıyık jerde geldim. Aram nerselerin içine uşu oğrunu taşlaymayın. Bir öjünü de söylebeymin. Bir öğünün abirini tokbaymin. Aburatını izlebeymin. Bir öğün gençilik kılmatsa gözümde cumamın. Adam bir jamandığın söylebeymin. Adamın jakşı kanacağını söyleymin. Allah Taala maga uşunday yardam berdi. Yüreğimizden çındap niyet kılalı. Mına musulmançılıktın en negizgi sıfatı şu olur. Bir tuğanlar bardığımızda Kudayım faydalı olsun. Umralarımızda kabul kılsın. Allah Taala muşul yerden eneden tuğma baladay olup mekenge kaytıştı Kuday Taala nasip kılsın. Allah Taala ömrümüzdün ayağına çeyini iman menen birge kılsın. Öl batkanda iman menen birge kılsın. Bizde adamlar juuntu batkanda imanımız menen birge kılsın. Tabutqa salıp mürzönü gözдөй alıp ketip baratkanda imanımızda salamat kılsın. Mürzöge girgizip atkanda imanımız menen birge kılsın. Mürzöden munkar nakir oygotup tiriltip sorawunu bergende imanımızda canımızda kılsın. Mahşar maydanda imanımız menen birge kılsın. İmanımız menen oşo beyişke girişti nasip kılsın. Jürekte mınça kıtında imanı bolbogan adam al beyiş jıtınjıttabayt bir tuğanda. Oşon üçün imanı salamat bolsun dep bizdin sözübüzde birö ötüp ketse imanı salamat bolsun deybiz. Bir tuğandar bardığımız imanımız türü gezibizde ölgönümüzde Allah'ın astında esep berip atkanımızda dağı Kudayım imanımız menen birge kılsın, imandan ayırmasın. Allah Taala bardığımızga jakşılık bersin.